ia le tua le ne fiafi o le tātou talo o na tātou mo whātasi le mau o le tua I le ne fiafi. Whātai tēne lava no mātou tua, mātou moli mauina nisi o moli mau I mea ua e whaia I o langa o au o auna Iuso tua whawhine na mātou tua le ngata le neitau sanga a le o langa suia na mātou tua mai le o langa saiai, le o langa o le to I lalo I le ana sala ma le o ti Awa mātou whaalongo le suinga o na oe, o le ala lea o mātou whaafo I o le viina I lau fia o mātou te māua mātou o mai I le nei teimi. E tāua lava ia te I mātou laua fionga pa ia awa o le sulu lea I o mātou vai ma le mana malama I o mātou wala pei o na whai mai le whai salamo o mātou tua saunia loto o lau whanau I nei e whapea na tō matauina lea fionga pa ia lea tua e whaiu I nai le ni tausanga ai wa ai atua e foi a wale tausanga o le a fotua I mai no mātou tua foi le viina ia te oe o no lo ua lofa tele ia te I mātou e au mai e lau tuspa ia ina ia mātou Sava Valley maola ai ia vi ia oe nei mātou mai o whauvau and all of God's children say Amen. Amen and amen. So me lau tusi whaumone le lua le Timoteo Alona tāpu e whā, ai whaongaina whai upu mua se o whai upu e lima. Whai upu mua se o whai upu e lima. So 2 Timothy chapter 4, we'll be using verses 1 through to 5 this evening. O le e whaautuina se matalanga po le tātou mata upu le nea fiafi I le autu whapea o le faamoemoega o le tagata faatuatua, o le faamoemoega o le tagata faatuatua. So today we're going to be looking at 2 Timothy 4 with a sermon entitled The Believer's Anticipation. So there's something that we are anticipating and that's the new year. So we look ahead, times like this we look back from January to December and we look at the grace of God, the mercy of God. We look at the good decisions, the not so good decisions. We look at the decisions that we want to change, and we look at the decisions that we want to plan for in the coming year. But you tell me if I pay ni tātou te mata I le tātou pō launga I le ni tau sanga. I feeling le lei, ia ma feeling wha le lei, ia ma whai unga sa tatau o na whaia, a ua le whaia, o le a tātou wa ai foianga I le tau sanga fōu, ma mana tuna tunga o le loto, I mea e fuafua e le tangata. So pio vaenga na tātou te mawhau ia I le nei vai tangi o le tausanga. O te whia au mai anga le au tū lea, te tātou mata I le upua le atua, ma le whaamoemoe o loo I le tangata. Nā o tangata malawa o loo iai le whaamoemoenga. Pe whaalea nganga lau whaamoemoenga, pe whaale tino. O tangata malawa e iai le whaamoemoenga. So when we look at what we anticipate, whether it be in the spiritual, whether it be in the flesh, but we all anticipate something. And so we want to read from the scriptures today and allow the word of God and this particular portion of scripture to encourage us as we look forward into the new year. Amen? Amen. So, manea la pea tātou whaitau mai whaatasi, le upua le atua, ea vea ma upu whaamalosi, a wale wa ai atu I le tau sanga fōu. A lua Timoteo, tā koe whawhai mua se o whai koe lima, whaitau whaatasi I ia. O te matoa whai atu I a te oe I luma o le atua, ma le mani o Yesu Kiriso. O le na te whaamasinoina o e ola atoa ma e oti. Pea o I lona whakaali mai ma lona mahalo. Ia e tala I atu le upu. Ia e whaamalosi I o naso e tauna le muai. Atoa naso e tauna le muai. Ia e whaatonu atu. Ia e awa I atu. Ia e apua I atu male o sa uma. Atoa male awa atu. Awa e o I ona po lato te le mawhawhai ai. Ona tania o le matau e ola ai. Ai tusa ma o lato lava tuina ngai. Lato te whaapoto ai a o mo I lato. Ina ua wheu o lato talina.
Nā tau te li ese fōi o rātou taringa I le ukumoni, ai li watu I tana o le wawalu. A oe, ia e whaauta I mea umalawa, ia e onusai I mea e tima ai, ia e whai le manuenga a le fola le tana le lei, ia e matua whai uinga lau whaiwa. Chapter 4, verse 1 through to 5. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you, be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Amen? O le upu whaamalosi mo I tātou le fiafi le nei, e au meia lea me le tusi le a Timoteo, o le tusi le a Timoteo, o le tusi ale apostolo o Paulo. So the word of encouragement that we have today is from the book of Timothy, and the book of Timothy is written by the apostle Paul. O le tusi fo ila lea tātou te vaaya, o le sauni atu o Paulo I ona teimi muli. Po o toe teimi o le tangata le ni o Paulo, tātou te vaaya I ona toe mana tunatunga. So we look at chapter 4 and we look at actually the whole of 2 Timothy, and it's Paul's final letter. So we now know Paul has written majority of the letters in the New Testament, but this book of 2 Timothy is special because this is it. This is his final book before he is murdered. This book is written while he is imprisoned, different from 1 Timothy and Titus. He was under house arrest. This time he's actually in prison. So this is his final moments before his life is ended as a martyr. Tātou te malamalama me le tusi le nei le lua le Timoteo, o lana toe tusi, o ana toe upu. A e mawhauwhau I se mawaenga, o teimi nei e au mai ei upu whaapitoa, a e o le a māliu. So pe o le vaaina nā tātou te vaai le tusi le nei. O le tusi fo I lea, o lo tusia I lona tarii whaaleanganga o Timoteo. Paul addresses this book to the person that the book is named after, or the epistle is named after Timothy. And Timothy is his son in the faith, or was one of his sidekicks during his missions. So he was one of the main characters in the life of Paul, and he writes this letter, both 1 Timothy and this one being the final book of Paul. So a tātou mawhawhau o tu sia I lona te viki whaaleanganga o Timoteo. Ai wa ai wholum tāupu mua, wha mai le whaiupu nā e lima o le tāupu mua, wha mai wa omana tua le faatuatua wha maoni wa ia te oe, sa muai iai ia loi o le tina o lo tina, a toa ma eunike lo tina. So I loa le Paulo, le faatuatua le ia Timoteo, o le faatuatua na ola e ma Timoteo. Sa whapea sa I lona le tina o lona tina, o ai o loi, ma lona tina o eunike. As we look at the life of Timothy in chapter 1, Paul references that it was because of Timothy's grandmother Lois and his mother Eunice brought up Timothy in the ways of the Lord. A tātou wawai fo I tangata le nei o Timoteo, le whai upo whai upo e ono tāku mua, wha mai le upo Paulo ia Timoteo, o le mele o te whaamanatua ia te oe, ia e toi whaamumu le mea lofa o le atua, o loo ia te oe, I le whae atu o ulima, lunga ia te oe. So a tātou mawhau whaulai le o langa o Timoteo, o loo iai le mea lofa. A tātou mawhau fo ila ia Timoteo, o io se tasi o uluwai, tai, po whaiwhi au, ale ekalesia. That when we look at verse 6 of chapter 1, Paul reminds Timothy, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. So Timothy is called to be a minister or a pastor or a shepherd of a church.
A third thing that we find out about Timothy is in verse 7, because Paul writes this to Timothy in chapter 1, verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Timothy, being a pastor of a church, would have had to face some of those strong personalities in the church. So Paul says to Timothy, "For God has not given us a spirit of fear." So he was trying to encourage Timothy in his role, in the gift that he's been given. A tatou mafo fau fai puna e fitu, o le mtaupu mua le lua Timoteo, fa maiti ia Paulo ia Timoteo, awa ua le fua ina mai le atua ia te tatou le anganga, e matawai a o le anganga e wha maalosi ai, maalofa ai, mamafau fau tonu wai. O ia lo tama fai Paulo, e wha maalosi le loto Timoteo, a wao le whaiwhi autala voulea, sa wha apea na whaafea ngai manisi o tangata malorosi loto I tutono le ekalesia. So when we also look at the context in which this letter has been written by Paul in his final stages before he is killed for the gospel of Jesus Christ, he's writing to this young pastor and he's trying to encourage him in that work. But we also look at the context for the church. And in the context of the church, we find that in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. And this is the context in which the church is in. So a tatou mata I le tūlanga leo o iai le ekalesia, I le vaitaimi leo Timoteo, tatou te maua I le mata upu e tonu, whai upu mua e o le fitu. When we look at chapter 3, it has words like this, "But know this, that in the last days perilous times will come. For many will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of truth." So when we look at those 7 verses, it describes the context in which the church is residing. Pea tatou mawhawhau I le vaitaimi o le ekalesia lea, whamaile mta akuna e tonu, o lo iai upu ia e whaamatala I nai, le tūlanga o lo iai le si-o manga o le ekalesia. Whamaile whaamatala ina e Paulo o le si-o manga o le ekalesia, lea taitai ai Timoteo, whamai a wā o e loa o oe le neimea, o na aso e ngatai, e o mai ai aso whai ngata. Lono winga, o le ekalesia wa iai I o na aso whai ngata. E whamaile whaamatala ina o aso whai ngata, whamai a wā e a bea tangata, mai alo lofa I lātou ia I lātou. O e mananao I tupe, o e loto vii, o e whaamawalunga, o e upuleanga, o e le whaalongo I mātua, o e le whaafetai, o e a meoleanga, o e le loto ainga, o e tuumavainga, o e faatua upua, o e le taofi manao o le tino, o e faasaua, o e le alolofa I tangata a meolelei, o e faalata, o e so ona fai, o e ua faafefeteina, o e ua tele le manao I mea faafiafia, ai le ai se manao I le atua, o e ua peisea I ua mio atua, a o le mana ua I lea mea, ua la tau te ena. Ia e alo e se lava I tangata faapena. E iai fo inisi o e ua ulu fale atu, ua ulu atu I fale, ma abe faatangata o taua fafine vale lea, ua mafatia I ana sala, o e ua tai ese ina e tu ina nau ese, ua o ina e lea au noa, ai le au mawhai o na o ina I loa le lei o le upu moni. So, e whaisi na mamafa o le lisi lea, a ia e malama le lei, I le si-o manga o lo o iai le ekalesia, o lo a vea I Timoteo mataitai, ma le mafu anga le tusi atu o Paulo ia Timoteo. So when we think about that list, it's quite a heavy list to sort of understand, man, that church is sitting around the context or the environment of that church is one that would influence the church that Timothy is supposed to lead.
And Paul, therefore, as the apostle, who is like a father to the son of his in the faith, is mindful of those things. So he writes chapter 4. Because in chapter 4, in chapter 4, we see the heart of Paul. And he says, this is the first part. He says in there, in verse 1, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. And the first part I want to look at is verse 1, and this is for Timothy to look ahead. O te matua whai yatu ya te oe, I luma o le atua ma lea lii o Yesu Keriso, o le na te whaamasinoina o e ola, na toa ma e uauti, pe a o ilona whaari mai, ma lona ma lo. O le manatu mua le tatou mta upu, o le upu wha ma lo si le nea fiafi, va ai I luma. Au tatou iai I le ngata anga o le tatou wholanga le ni tau sanga, pe o le manatu mua ina ia e va ai I luma. O le loto ato Paulo mo lona tali I whaalenganga o Timoteo, ina ia va ai I luma. O le ale mele anga inga ia le va ai, ana ia le whai le leina mua, o le nei, o te matua whai atu o I luma o le atua, ma le ali o Yesu Keriso, o le na te whaamasinoina o e ola atoa ma e oti. O le ale mele va ai anga iai, pe fina ngalo Paulo ina ia va ai iai Timoteo, o le aso o le whaamsinonga, le aso o le ngataanga. Whaavai o e Timoteo I luma. Awa e te whewhe, ma whaavai I luma. So here Paul is exhorting, and he says, he uses the word, I charge you therefore. He says, I charge you therefore. The meaning of that word charge in the Greek language comes from the word to earnestly, or a word to charge. So there's some sort of urgency behind him saying, I charge you therefore. Why? Because of the context in which of the church that he's a part of, that whole list in verse 3, in chapter 3, verse 1 through to 7, there's a dangerous context or environment in which he is pastoring the church. So he says in chapter 4, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead. What is he encouraging Timothy to look ahead to? Look ahead to the day of the Lord. Look ahead to the judgment day. Timothy, lift up your head. Don't be timid. Fear not. But look ahead. That's the first part. Atato mana tunatu fo itato ilo tato fo launa. E va aianga I tua ma e toi manatu e ia mea na tatau o na whaale lei pe yesa o whae unga sa tatau o na whae. O le manatu mua I le nea fiafi. Pe o Paulo ia Timoteo, e whapena fo ele upo le atua ia te oe le tangata whaatuatua, va ai I luma. Va ai I luma I le aso o le whaamasinonga. Na whameina whai upuna mua, o te matua whai yatu ia te oe, I luma o le atua ma le alii o Yesu Keriso, o le na te whaamasinoina o e ola atoa ma e oti. Uso matua whaafine, ne ngano ia te oe, pea na tatu tala noa, so o lava iai, e iai le aso whaamasino o loo hanga I mai. The day of judgment is coming, lest we forget. And Paul reminds Timothy beautifully right at the beginning of his final thoughts to the son of his in the faith. He says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead. He draws the mind of Timothy right to the day of the Lord, right to the end. Amen? Shouldn't that be our motivation? That should be the believer's motivation. That should be what we anticipate every single day. That hopefully at the top of your list for 2022 is to think about the day of judgment. Amen. Ao whaia fuafuanga mo le tausanga fo. A tongu o se lui po se fautuanga mo oe. Ia whaamua mua lava. Lo manatu I le aso whaamasino. Po e iai. Po wa whaisa whai unga mo le alit. Po wa whaisa whai unga mo le whaolatanga. Po wa whai au whai unga ma le manatu. E iai le unga o lo a ngai mai. Pero ku whaamalosi le nā mo le afiafi le ne. E a mata ona
mata ilo tau sangafo. Praise the Lord. Te wa halu o fuanga tau na tau so ta vale, tau so fale. Te wa mata I ngalo isi. Al me tau na mata po femo te tu wai le aso famsino. I just said in Samoan, your list for the new year might start off with okay, I'm going to buy a new house or buy a new car. But actually, at the top of your list should be, where will I be standing on Judgment Day? Yeah. Praise the Lord. Yeah. So that's the encouragement that we get from here. And 1 John chapter 2, verse 28. The encouragement from the Apostle John in verse 28 there reads, "And now, little children, abide in him, that when he appears, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming." Praise the Lord. That is the believer's confidence. That not only we anticipate, but we have confidence at the day of the appearing of the Lord. Why? Because of our faith in our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pea tatou mana tunatu le whaamalosi foi ale apostolo Ioane. I le mua li ane tāku e lua. Whaipo e lua suma le valu. Whamai le whaamalosi ale apostolo Ioane. I le aso le whaamasino. Whamai o le nei foi le whanau le ia o tau tū mau ia te ia. Ina ia mawai e I tātou. Le whaamalosi pea whaari mai o ia. Ia le whaamahina fo I tātou. I ona luma. I lona a fio mai. Manatu mua mole nā le nea. Amen? Manatu lona lua. Tātou te maua I le whaiupu e lua ma le whaiupu e lima. Whaiupu e lua ma le whaiupu e lima. E maua le manatu lea. E le ngata ina ia wa ai Timoteo I luma. A whamai le apostolo Paulo. Ia e whailenga luenga. So in the second part of our encouragement this evening is that not only must we look ahead, but the second part we find in verse 2 and verse 5, and Paul says to Timothy to do the work. If you look at verse 5 of 2 Timothy, our scripture this evening, it says, "But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist." So the second part of our sermon is the doing part. Mana tua whai upo le atua, o le upo le na o na o winga I o tātou loto. A ina ia tātou ngā lue mawhai, pia le upo le na wha soa mai e leo so ia oli. That the word of God is not just about building up your knowledge about the Lord, it's about, well, how do we use that knowledge and then apply it? It's the application part. And there's an application part in the second part of our encouragement this evening. For mai le vaenga le nai lua, e eini vaenga o te fia whaongaina I le fiafi le nei. For mai mua le vaenga ina ia tātou ngānu lue ai. For mai whai pue lua, ia e tāla I atu le upu. O le ale vaenga mua o launga luenga o oe le tangata Kirisiano. O le ale mea le whai mai a Paulo ia Timoteo. O le vaenga mua lava na whai ai Paulo ia Timoteo. Timoteo, ia e tālai le upu. Amen? E whai mo fia le manatu, ai o le loloto I o le manatu, o le apostolo. O le fautuanga a le apostolo, o te matu wā whai atu ia te oe, tālai le upu. E le o lau upu, whamai tālai le upu. Amen? When we look at the first part of doing the work, the first word that he actually has there in verse 2 is for Timothy to preach the word. And this is an encouragement for all of us pastors and shepherds and leaders, especially our fathers who are leading our homes. Preach the word. It's not preach your word, preach the word. And when we look, what's the word? The word is actually found in the chapter just above. O le upu le whai mai e Paulo ia Timoteo, o nai maua I mta akue tōru, whai ua sefulu ma le ono, ma le whai ua sefulu ma le fitu. Wha mai Paulo ia Timoteo, o tusipa ia o malava, e mai lea nganga o lea tua ia, e au ngā foi ia, e a o ai, e a o ai ai, e wha atonu ai, e wha ahoto ai foi, I le a mi o tonu. O le ale whi au le manao ia le apostolo ina ia tā lai e Timoteo, o le tusipa ia. E le oni manatu o Timoteo, a le upu a le atua. Whapena fo I tātou le awhiawhi le nei a. Oe le tangata faatuatua, a whai oro e wa aianga I luma, a whai o ieinga o faamoemoega mo le tausanga lua whe lusuma lua, o le isi vaenga o lo soifua, ina ia e mawhaia o na tautala ma e tū lai mo le upu a le atua. Nai whamai whai puna suma fitu le mta koe tonu, ina ia ato atoa o na le lei ai o le tangata o le atua,
Ia saunia lava ia I ngā luenga le lei uma lava. The second word that we're looking at today is for Timothy to do the work. And so the first part we see here is to preach the word. And we see in chapter 3, right at the end of chapter 3 in verse 16 and 17, Paul uses those famous verses. All scripture is given by inspiration of God, Timothy. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. It is crucial to the believer to stand on the word of God, to stand up for the word of God. Why? Because verse 17 says that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. That as we look ahead, that we also do the work, and the first part of our job is to stand up for God's word. Stand up for the truth. It's a tauana tū lai le tangata faatuatua, po le tangata lea ua ta ua o hio le kirisiano. Whiona sau noa le whale tua ia rabina. E leo au mea le lei e whaolai nei, oi. Au le lo le lei, o oio le tangata ngasala, ua whaaolaina, ona o le alofa fua mai o le atua. Ona fatu a mawhai lea, ona whai e tātou ngā luenga le lei. Le siba ina nei whai mai ei. E le ngata ina ia tātou whaia le tū lai mo le upu moni. Not only do we stand for the word of God, or stand for the truth, preach the word. And then the second question we might do is, well, when do we stand up for God's word? Well, let's see. O le ala le te mi tātou te taua tuai le tala le. What time? When? The answer is in the second line of verse 2. Whamai, I o na aso e taunga le muai, mo na aso e le taunga le muai. Le ala te mi le whamai le paulo ia Timoteo. O te mi oma. O aso e taunga le muai, ma aso e le taunga le muai, lona winga, a lunga, lalo, au tafa, so se te mi lava, le lei peleanga, tautala pe le upo le atua. Amen? Now, isi o tātou whamai, e se whatarita. Whatarita, e yei ale te mi le atua. No, o le te mi le atua, so se te. Amen? So when we look at the second part, the first part is the what. What do you need to do? Preach the word. The second question is the when. The when is, it says there, preach the word, be ready in season and out of season. So the answer to the when is in all seasons, anytime, every time, preach the word. Stand up for the word. Stand up for the truth. Amen? We don't wait until it's the right time. I'll just wait until it's the right time, then I'll tell my friend about the gospel. No, every time, any opportunity, whether it be a small seed or not, just continue to trust in the Lord to share the truth. Amen? Mo pe te rua lona mta upu e tonu, whai koe spuruma le lima. Olo iai le whai upu whapea. A ia pa ia le aliki le atua yo o tau loto. Ia saunia pea lava o tau, e tali atu ma le anga malu, ma le matau, ia i lato uma, o e fesili mai ia te o tau, I le winga o le faamoemoega o loo ia te o tau. Whamai le whaipuna ia I le apostolo Petero, whamai ia saunia pea lava o tau e tali atu. Lona winga, so se taini lava, e saunia e oe se upu e te tali atu wai, e winga I lo faatuatua lea ua e ongai. Praise the Lord. Then when we look at 1 Peter chapter 3 verses 15, if someone can read that out for us while I look in my Bible. Chapter 3 verse 15. Thanks, Mum. And it says there in verse 15, the key word there says to be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. So the question is when? Peter's response is to be ready. So the apostle Paul says today in season and out of season, therefore it's at any time. But Peter gives us another further in-depth look as to being ready all the time, to give a defense for the hope that is in you. So that's the when. Well, let's see if I upo te fia tala noa I le
afiafi le nei, whamai ia e tāla i atu le upu, ia e whaamalosi o nā aso e tauna le muai, mo nā aso e le tauna le muai, ia e whaatonu atu, ia e aoa i atu, ia e apoa i atu, ma le ono sai uma, a toa ma le aoa o atu. O le fisili le tūla i mai i, o le alenga wenga te tauna whai, tāla i le upu. O a whea te tauna whai ai, o taimi uma, i aso e tauna le muai, ma aso e le tauna le muai. E whape whea la o na whai, o le whape whea, whamai le tali, whamai ia whapea ona e whaatonu atu. Ia whapea ona e aowai atu. O le whaina le, e tala noa tuele upo le atu ia whapea ona e apoa i atu ma le ono sai. Manona whamai ia e aoa atu. Ai ava ai I baenga na e whaatino ai le tā lai o le upo le atua ma lo tū lai mo le whaamaoni o le upo le atua. O upo mua e lua lo tato iai, tō tato vava ai, o le whaatonu ma le haoai. O le whaatonu, ina ia mawhai o na whaasao se mea ua se. A le haoai, ina ia whaapea o na suria le olanga o le tangata mai le anga sala po le oti I le whaolatanga po le whaolaina o lona ngana. O le tāhua I o upu ia le atua, a e tū lai mo le upu moni, mua e te whaatonu, ina ia whaasao se a o se. Lua, ina ia e haoai. E se ane tāhua o le haoai, ina ia whaapea na sala mō le tangata na sala. Praise the Lord, A isi upu na e lua na e nalo I whai pue lua, whamai apo ai atu ma le ono sai, ma le aoa o atu. O vaenga I o lotu lai mo le upu le atua, e mawhai ai ona liliu mai le loto le tangata whaalongo I atu. Ona, o le apo ai, o le pe o le naunau ta ina lea, ina ia malama le tangata I le upu a le atua. Ma le aoa ina ia aoa ina le mawhau le loto. We look at 4 terms that are given there: convince, rebuke, exhort, teach. So this is the how do we do it. So we've looked at the what. It's to stand for the truth. Preach the word. Paul is telling Timothy, preach the word, Timothy. We've looked at the when. The when is in season, out of season, which means all seasons, at all times. Now we're looking at the how. If we look at the how, we've given 4 things there. Number 1, convince and rebuke. That's the first 2. Convince and rebuke. Convince is to actually comes from the Greek word to correct. So this is where we look at sound doctrine. So we need to correct doctrine that is incorrect. So that's the first word, to convince. The Samoan word is to faatonu. The second word there is to rebuke. So this is to censure severely. So that's the Greek word. So to rebuke is to correct one of their sin, or convict someone of their sin when you're actually rebuking. So this is the hard part of standing up for truth. So when you stand up for truth, it's not just standing up for truth. Number 1, you need to convince. Number 2, rebuke. So those are the tough parts, or the negative parts of standing up for truth. The positive parts are the last 2, exhort. So exhort comes from that word is to encourage. So to exhort someone in the truth is to encourage one in the truth. And then the final point is to teach. And that's to give them knowledge of the truth. So you see the how part. The how part are all of those 4 terms that we see. O vahenga umaya, fatonu, hawao, hawai, apopuai, hawao. Amen? Mana vahenga muli o te fia au mai e lea fiafile nei, o lo maua I le whai pue 5. Fa mai le whai pue 5, a o oio, ia e whaauta I mea umalava, ia e ono sai I mea tinga ai, ia e whaine ngā mena a le wholofola le tala le lei, ia e matua whae wina lau whaiva. I le whaino le ngā ruenga, mo tātou māla malama, o le ngā ruenga, ia tūlai mo le upumoni. La unga le upumoni, tau watu le tala le nei. Lua, o le ale taimi e whai ai, taimi uma. Tolu, e whape whea na whai. Whaatonu, hawai, popoai, hawao. Amen? Nona 5, o ai lai whai ngā ruenga lea, o oi. O oi le tanata whaatuatua.
Ai whamai o oela tangata whaaftuatua, whamai ia e whaautauta. O oela e te tau ona e whaautauta, lua, e te tau ona e ono sai I mea tina ai. O oela tangata whaautauta, po le whatangata whaatuatua, ia e whaiale ngā ruenga o le wholafola, o le tala le lei. Ma muli, ia matua whai ulau whaiba. Mana tunatu, o le ale mea ua whaamealo whai nei, oe e le atua mo le tino keriso, ia matua whai wina lau whaiba. Ia e ono sai, ia e whaautauta, ia e whaatino le ngā ruenga a le tangata whaatuatua. But when we look at the final part in verse 5, it says the who. So who is to do all of the standing up for the truth? It's you. Paul is saying to Timothy, but you. The word of God is saying to you today, but you. You're the believer. You're the person of faith. This is what you need to do. Stand up for the truth. When? All the time. How? Convict, rebuke, continue to exhort and teach. And then do the work of the evangelist. And verse 5 it says, but you be watchful in all things. It says to endure affliction. You, the person of faith, you need to be watchful in the new year. You need to endure the afflictions in the new year. And in the rest of that verse 5 it says, do the work of an evangelist and to fulfill your ministry. I love the words that Paul gives to Timothy. And he says, fulfill the work that the Lord has given you to do. And the word of God is telling you, the person of faith, the work that you've been given to do, fulfill your ministry before the Lord. Amen? Amen. Okay, so vaina muli. So we've done the look ahead, vaina lona lua, do the work. Ale vaina muli, e mau e whai koe tolu, ma le whai koe wha. Can we read verse 3 and 4? This is where our final thoughts of our encouragement comes tonight. Fa mai whai koe tolu, ma whai koe wha. Ia. Awa e o iona pola tau tene mawhawhai ai, ona tania o le mata upo e o lai. Ai tu sona o la tau lawa tuna nau, la tau te whapoto ai a oa o mo I la tau. Ina o whi o la tau tanina, la tau te liu e se foi o la tau tanina I le o umoni. Ai li o atu I tala o le wau. Verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. The final thought that I want to bring tonight is, now we've understood that we need to look ahead. We now understand that we need to do the work. But the final part of our sermon and the encouragement from this book is that we need to understand the times. Paul was trying to say to Timothy, understand the times in which you are in. And when we read verse 3 and 4, that's exactly a reflection of today. A o whai mai ia Paulo ia Timoteo, o le nganga ato la apostolo, ina ia malama le atari I whaale nganga, a o tai le kalesia, o le taimi le alewa iai Timoteo. A e mawhau whai puna e tolu ma whai koe whaafa mai, a wae o iona po, la tau te le mawhawhai ai, o na talia o le mata upu e ola ai. E tolu ni vaenga a olo au mai e whai upu nei e lua, tātou te waava ai ina ia malama ai I taimi o lo tātou iai. Bei o le taimi o Timoteo, e whapena foi le tātou taimi. O le taimi mua, o le vaenga mua, o lo iai le amatanga whai koe tolu, whamai le whai puna, whamai a wae o iona po, la tau te le mawhawhai ai, o na talia o le mata upu, e ola ai. So there will come a time, the first part that we look at in regards to understanding the times, comes in the first part of verse 3. And the first part of verse 3 says, for the time will come when they will not endure sound doctrine. So Paul is saying to Timothy, here's the context in which the church environment is surrounded by. The first part is that they will begin to not endure sound doctrine. Do we see that in the body today? Yeah. Yes. E o mai I ona pōni, ua tātou vaava ai e le tūlanga lea, o le talia e tangata, o le mata upu e ola ai. Whamai le mata upu mua, o le mua le Timoteo. As uno tusi le mata upu mua,
o le mua Timoteo. O lo fai iai le fai upuna iwa ma le fai upa se fulu. Pa mai o lo i loa le nei mea, ua le faatuina mai le tula fono mo le wa mio tonu. A o e faa le tau kulea, mai e soli i tula fono. O e faa le matau mai ana sala, o e a mio leanga mai e ula vali. O e fasi tama mai e fasi tina. O e fasi o ti tangata, o e faita ana, o e faaso toma, o e nga oi tangata, o e tala pepero, o e tauto pepero. A fai foi o iai se toi mea e faatui ese ai, i le mata upu e ola ai. Le lisi a toa lava le nā, o lisi le nā o mewa ngai ana iai loto o tangata. We read in 1 Timothy there, chapter 1, verse 9 and verse 10. And so, with regards to turning their ears or turning their hearts and not enduring sound doctrine, Paul gives another list of what they're actually listening to. Right? It says they're knowing this, that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine. So that whole list is contrary to sound doctrine. And Paul was starting to see that in the environment of the church. So o mai ele ina ia malama Timoteo i le taimi o loo iai. Lua, fa mai le whaipu e tolu o tatou tusi whaitau. Ai tusa maola tau lava tu ina nau. La tau te whaapoto aia o ao mo i la tau. Ina ua wheu o la tau talinga. E le ngata ina ia e le talia i la tau le mata uku e olai. Ai fa mai lona lua. Fa mai e o i la tau e tusa mau la tau lava tu ina nau. Tatou wa aia i ona pōnei? I oe a. That when we look at the second part of our text today in verse 3, it says there that not only do they begin to not endure sound doctrine, but it says, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. The second part that we see with regards to understanding the times, we need to understand that they will begin to follow or lust after their own desires. And John talks about it in 1 John 2, verse 15, 16. What is this lust? What is this own desire? In 1 John chapter 2, verse 15, it says, do not love the world. It says, or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. That's the times that Paul is saying to Timothy. People will start to lust after their own desires. We see that in our world today. Ai tusa mo lato lava tuina nau. Ai whamaile moli maua Ioane, alona mo mori anta koe lofai pasuma lima. Aua tau te mana nao ile lalolangi. Whamai po o mea o iai ile lalolangi. Pea whai ma nao se tasi ile lalolangi. E leo ia te ia lea lofa ile tama. Whamai whai pasuma leono. Na wā o mea uma lava o ile lalolangi. O le tuina nao o le tino. Ma le tuina nao o matsa. Ma le whaalia lia o le nei o langa. E le mai le tamaia, ai mai le lalolangi. O le upo le atua, lea tātou te malamala mai, a wā a whai e faamoemoega le tagata faatuatua ina ia a ngai luma, e au ina malamalama i le taimi o lo o tātou iai. O le taimi o lo o tātou iai, o le taimi ua a ngai tangata i o lātou lava tuina nau. Ma le vaenga muli muli, whamai le whai upo e wha, la tau te liliu ese foi o la tau talina i le upomoni, ai liliu watu i le tala o le babau. O le vaenga lona tolu tātou te vaaya ina ia malamalama i tātou, e o mai ona po, e liliu ese tangata matalino tangata i le upomoni, ai liliu watu i tala o le babau.
Ana o tātou wa aia e o lava na mata tātou i o tātou tangata Samoa a. Wa mata ona tō sina loto tangata Samoa i tala o Samoa, i atua o Samoa, i tala o le vavau o Samoa. O mea sa i fotupua i hei Samoa. Ai liu ese o lato loto mai le upu moni. That when we look at the final part of our verse today, it says there in verse 4, they will turn their ears away from the truth and turn aside to fables. We see that in our world today, unfortunately. But that's why the Word of God is telling us as a believer, when we look into the year ahead, consider these things. Understand the times in which you live. This is the time in which we live. People will turn away from the truth and turn to fables. And I just said in Samoan that that's exactly what we see in our Samoan community. That they've started to go and look for the fables and the stories of our idol worship time, rather than turning to the truth of the scriptures. And I'm sure that's even in our other cultures as well. They're starting to turn back to those stories of the gods of the forest and the oceans, and rather than the God who created the forest and the ocean. Praise the Lord. So that's why we need to, as Paul encourages Timothy to understand the times, Timothy, we too need to understand our times. Amen? That as we look to 2022, you need to read the times and think about Judgment Day. Amen. You need to be able to read the times and think about, okay, I need to do the work. I need to fulfill the work that God has called me to. You need to be able to understand the times and look at the rest of the world and understand, Lord, where do I need to be? O tātou wā mai atu I le whai ungo le nei tau sanga. E a vea foi le upo le atua le nei a whiawhi. Au wha maa losi Paulo ia Timoteo. E au na e tō mānatu a. E au na e waava ai pe luma. Waava ai matuli loa le aso o le whaamasinoga. Lua, ngā lue. O le alo ngā luenga te taura whai. Tū lai mo le upu moni. Awa te tū mo lau upu. Ai tū mo le upu o le atua. Amen? Ia e awa, whaatonu. Ina ia tū mau pele upu moni. Aisea, o teimi o tātou iai, o I teimi whaingata, pēna whai mai Paulo ia Timoteo, o aso whaingata, o aso wali liu ese tangata mai le upu moni, o aso wa tuina nau lava le tangata, e tusa lava mo lato loto, o aso fo I o tātou iai, wali liu ese talinga o tangata mai le upu moni, ai tō liu watu, atalo le vavau ha. Ale ngā venga tātou te tauna pai. Tā watu pere upu a. Tā lai pere upu. I saunia pere oe. I aso e taunga le muai. Ma aso e le taunga le muai a. For all of us, brothers and sisters of the faith, you know, we now understand the times. All of us are nodding our heads. Yes, that's what today is. So what do you need to do? Preach the word. Stand up for the truth. 2, be ready in season and out of season. And 3, convince, rebuke, exhort with all long suffering, and teach the truth. Praise the Lord. Amen. Amen. So we ia le tua le upu whaamalosi le nā mona tātou ainga ni le nei a whiawhi. Tau ina ia whaamanuia le tua I lo loto. Be encouraged, as Paul has encouraged and exhorted this young pastor Timothy in the things of the Lord and in the work that he's about to endure. So does the word of the Lord encourage us as we head up into the new year. Let us pray. Ina whaewina, mole whaewina le upo le atua le nia whiawhi. Tātou te tau. Whawhitai te le lawa ta mā. O mātou whalongongo I le rao o mai o la upo ia te mātou. Ina ia whapeana mātou a tū mau pēr I le upo moni. Ina ia whapeana saunia pē I mātou. I aso e taunga le muai, ma aso e le taunga le muai. Ina mātou tūlai mea pēr mo le whaamaoni o la upu. O le mana onga pēr na te talo aila mātou I kālesia. Ina ia whaao la ina anganga. Lord, we come before you and we thank you for your word. As we hear the heart of the Apostle Paul encouraging this young man Timothy, Lord, so does your word encourage us as we consider the year ahead, that Lord, if it be your will that we arrive at 2022, then Lord, help us to consider the word tonight, be encouraged in our faith, that we may continue to give you glory for all that you have done in our lives. Blessed be the name of the Lord. We thank you for the word tonight. In Jesus' name,
Amen. And amen. Yeah, tato tūlai mai mo le whae winga le tato mafutanga le mea fiafi.